Panggersa calon pengantin pameget miwah rombongan jagong tuhur menang ngunun haturan wilujeng sumping di ieu wewengkon Kampung Nangkot Desa Jati Kecamatan Saguli disugeng ing Pucugaluh Kalurahan Katelahna tempat anyar pengharapan sarakan kehidupan kulawarga calon pengantin istri bisi sintialu hanjelu silanang honcewang sumangga gerahiap calon paman pengantin pameget miwah rombongan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi
Aturan wilujeng supi kasalon panganten pamengget tutup gunung keong rema sumangga geragek cali wilujeng linggi di tempat parantos di sayo gigit Sallallahu alaihi wasallam.
juga ngerekam kan ya. Oh, harus sudah. Oke, terus